Lame mata foi. Kore ke uhufanga I ngahi whakatapo whaafaki pe me whare whakamawhoro lea pa moe ata o tonga. Ka ata ke hoko atu ai polokalama ko ia o ku iloa kolo au moe tanke o whakaukau whakaekonomika pe whakaukau whaafonua. Ai o whotutu mo te taki e CPA tau tohi ai sake tuiono pe moe motu o koini o ku whakahoha. Ko tau ki polokalama makehe eni. O whakatatau ki e taumua pe moe uhinga na kamata ai e polokalama koe ni I e eku ulak polokalama na ku whamamafa I ai moe polokalama wa ai mahu inga ke whonu e tau kulo. Te tau toki vālau he umea ke ka hikai ke whonu e tau kulo e to e lahi ange ai vālau I ai. Ko ia kui heni pe moe kautaha fo ou ko kamata e nau ngā aue ki ano te hua tu hatoni e tahamano o e ika pe me ngā tai mo o seni moi moana ki muri. O mahu inga au pito ai kautaha koe ni ko whie whafoki e tau manatu o pehe ngā I tala koe kamata anga e mau anga mo ui e whonua koe ni na e nofo pe I tahi pe mo ngā tai. Pe tau whanonga mai ai he ngā kuonga ke pe ku wau mai ki ko ngani o ku ki I tō mui a e tau awe a ngā tai ki he marketi pe ka pau he kai kia market le rei e palopare malahi ai mea lahi e whanua koe ni o ta tau pe I tōkanga wharehanga pe peheki ngā tai o whia e polokalama taritani le rei ai kau tangata koe ni pe me he kautaha koe a koe Pacific Waves ai ati nau toku atu ai ngahi whaikiki ka wihe ni ai sea so se fo sime pe pehe ki a Korimoa kakala ai sake tuiono pe mo teisi na fuko ko se fo sime ko sea ia o Pacific Wave Limited pe a o monu ia e kautahani e mau e tangata koe ni o kune ngāwe I Nusila pe pehe ki tongani pe kune whalere a ngāwe mahu inga I Nusila ki o tau ka inga tō ngā moe Pasifiki. Kua e ne kautaha e ono ai, ai a ko e nau tau mua ko hono whare, mo whakahino hino, ai ka kai tō ngā whikau aki mo ngahi whaunga ke maawaha nau ngāo. Pe ngahi waa koe ne ono, o ki ai ai business, pe koe kautaha koe ni aso se fosi me, koe kau maumata I tohi ko toa pe me te tau tolu, tau kāinga o ki ai, o nau whakahoko e ngahi ngāwe koe ni, koe whakakoloa ai. Pea, kai ke ngata pe I hene ngāwe a Aotearoa, pa ko Nusila, ka kune toi kau mai. Ko kori moa kakala, ko tare kita ia tahaya kau tare kita e wha o Pacific Wave. Pea, kui kai ke sola ia, ke tokolahi, mo tolu mo mea mai, ai whai whatongia, e mala e uhila, pea moe a upe ki ngātai. Ko teisi no fuko, toko tahaia, o kui kai ke sola, ke ki mo tolo e whonua. Kau ia kau tangata whare area I loa o e whonuani, e ne whai whatongia mai, pe me wahe hapai, pe me ngahi ngāwe manga onga ko ne lava, o toko nia, ai tufunga whonua mo e langa whonua, pe mohono toko ni ki he whakawhonu e tau kulo. Mo mea ai pe, ai ne businessi, e hala kuinsalote au no pouaki mo whakai ai mahu inga o tahi. Ko e ngā tai mo no mea toko ni
kui kai to ia ha mea tokoni, e lau kiki, e laka hake ngā tai, pe o whaifatongia ai a te sina fuko. Ko e sake tui ono, ko ia ku mawhotutu mo ta take polo kalama koe ni, ko e skeritari ai kautaha Pacific Way, pe toi kaufoke he kautare ki ta, pe kui kai ke sola, ki a taha, ai ngahi ngā au e maangonga, e ngahi tapa ke he kehe, pe koeni, ku ne kau mai, i hono fotu e kautaha koeni, ke tokonia, ai whaingai, ke langa hake a ngā tai, pe mauai hase niti, ke tokoni ke ngahi whatongia ke he. Kai kai te utoi whakaloloa, ko whiunga, ai talamoa ki, pe moe hulu hulu, ka kou whi mau ke tukuange ki he sea, o Pacific Way Limited, Sose Fosime, ke ne kamata mai, na o mai e whakaikiki, pe ai toki hoko ai peko, o siau hoko rewa kori, pe he ki a te sina, pe a whaos mai ai sake, pe a kapau e mau hatai miai te utar, na ki atu kai kai, te tau tatau atai pe, malo au pito. Sose Fosime? Kou whamalo apito e mau e whaingamari e. Pea kou kore mua ki u whamalomalo a Taipei i he whatapu ku o si kamata aki e pōpōta anō whai e whatakoni. Ka e tuku mua ki u hawatuai. Kou ulaki pe kou tomua tuku mua whamalo ki he tamahe wani. Uhi ngā koe kei whaki iwi. Pa pe ke malohi. Ke kei whakainasi aki e ki whalukunga kakai. O nau nofo ke nau whakaukau i ma whatutu. Ha whahinga whakaukau e lava ke toi rereia ngai. Ai tuunga o nofo e whanuani e whakawhamiri. Kai pefo ke pure anga whakaekonomika. Pea koe mea te pū ke kei whonu ai pea ngahi kolo i api. Koe tupe mua ki u whaipeha ki whakamala ala o whekau aki. Pea moe kautaha whou koe ni ne lave ki ai a siwa. Koe Pacifica Waves Limited. Koe kautaha koe ni pea ku osi whahamai e kautare kita. Aia ko au o kou sea i he kautaha koe ni. Pea koe tokoni sea whoki ki he kautaha koe ni. Koe tahine ko Salote, mau taimi tuku aho. Ko ia koe sea ia, koe tokoni sea ia o e kautaha koe ni. Pea pefo ki a kori mua kakala, koe tare kita ia o e mau operation, pe o whakangaue. Ka maa foki a aisaki tuiono, ko e sekretari, pea ko e tare kita ia o e mau tawhaki whapaanga. Pa umahoia foki e meai e ho eiki pa peke kakai, o kembe ki toka taha ki mau tolo koe ki heni, ka hui muri. Ko e Maurien, pea kono hingoa ko Hayden Solomon. Pea ko e tare kita ia o e mau whakamaketi. Ko e kautaha ko ni ne talu hono whatutu, hono whaau mai pea mihe kohiri. Mahalo ke osin ni ai mahina e taha whanai, a hono whakaukau i ngai whatutu e ngai whakaukau koe ni. Pea kai ke ngatai, na iai e ngahi whepota no aki na os whakahoko pea whakakato i ki mua. Pea kou tui whakapau i he mominiti koe ni, ko e whangamarien ni kou roto ke u whakamalo ai, ki he tokon pare mia. Viriam ki a Samiu whamremori, ki a Samiu vai pulu. Ui ngā koe ngahi whepota no aki na e whai i he kohiri. Pea kai ke ngatai ma mo ene ngahi whotutu whakaukau o whekau aki, pea mo e tawhaki koe ni o mau whakaunga tāmaki ai. Pea kai whoki e whamalo mawahe ki he pare mia. Ui ngā koe ne kau pea mo ne poupoi e ngahi whotutu whakaukau koe ni. Pea kou kore pea he whangamari koe ni ke u whakamalo ki he komiti ko ia a NFC, pe koe National Fishing Association. Pa ko whiawhia lahi au pito i ngā koe poupou lahi ke whotutu whakaukau koe ni, nei whai i he nau Palestini, ai ko Eti Palu. Ka au maa whoki ai toko ni, te sina fuko. Pe au tau whiawhia lahi ngau tau i henua mo te sina e whata koe ni, ke whai a whi poupou tāno aki koe ni. Pa kai ngā tai, tu wā a te mau whamalo ki he minister ko ia o e fisheries, pa mo agriculture, ki a Stengstar Saulala pa pe ke CEO. Ui ngā koe ngahi kono whawhenga maariei a e mau ngahi whepota no aki. Pa mo e whotutu whakaukau na e kamata mai hono whatu, pia mihe kohiri, pia kua hae i he ngahi ahonu. Ko tui maha koe mea whakaofo ki a ki tautolu pa pe ke kakai o tonga pa pe ke whonua.
uinga ko hono whakahoko i he pongi tua pure lulu e wike kuosi. Ai tohi area pau, pe koe whakamuoni ki he tohi area pau, ki he marketi ko ia i tua pure anga. Pe ko tui whapapau na mou whanongoa pe anga i he ongongo, pe apehe ki he TV. Koe fuafua marketi laheni ko au ki ai tawhaki koni o e tautai i tongani. Pe a koe whakaamu mo e tāketi ko mo si mea ipe, o whakaamu ai marketi ia ke au a ho tau inasi o tau hanga o uta atu pe mehe tautai me tongani ki he toni e taha mano i he tau. Pe au kai ko mea whaingofuani, koe inasi ko o mai koe mea lahi. Pe a koutui maha koe makatuungai e tau i heni, pe mau heni aha koe ni. Pe a kai ke ngatai, ne whai foki e whipotano aki, pe a moe pure anga, pe a pehe ki he kau business tau taha, o kau ki ai pe a moe National Fishing Association, aine o whafofongai, e te isina i he hoata koe ni. Pe a pehe foki ki ngahi tapa ki he kehe, ngahi waa ki he kehe i whonuani. Pe a koe uhinga pe moe makatuunga e whipotano aki koe ni, koe sio ki ha whainga whaunga, te tau lava o ngā ue whakatahai. Uhinga ke tau whipopo aki. Pake ngatai pa o mai e tau ngai whakaukau ki loto, ke tau whatu ha whainga whaunga, ke tau lawai o ngā ue whakataha, ke tau hanga o teke, ai maketi ko ni ke au ki hono tau potaha. Pe o mau whiawhia lahe o pito ai ki kautaha vai ko ni ko whotu i tongani, ke mau sio ki whakafu ofa, ai pou, pe a mue lango, kua whai mai o kai ke ngata pe mei whare lahe, kai pefo kihi pure anga, kai uma e ngahi pisnisi whamote vete, kai mea tepu, koe kau mai ki ai National Fishing Association, o whafofongai e te sinafuko, i e hoa tāko ni. Pang mau whiawhia lahi ai. Koe whakaamu whoki ai kautaha koe ni i he tuunga whakamaketi o wanga pehen. Koe whakaamu ke maulava o whakakato e whie mau kotoa pe ai kakai tautai. Ai e kono whakarea koe taha, ku o si whai e whemahino aki, pe a moe maketi, ke hau e toko taha tautai kotoa pe o mai a ene, ki whangota pe koe ki mea kune mau mea o se ni. Ka maulava o totongi, ai foi peseti e fitunima i he taimpe ko ia. Pea koe foi peseti e uanima, koe nea uia ai ki tautai ki he maketi, pea whakamahina marewa ki ai, ko approve pe ko o se ata o koe ke toia i ha mea te mau te totongi, ngā ko ata. Te mau totongi rewa i foi taimpe ko ia ai peseti e uanima. Ko tu koe mea ia, koe mea maho inga ia, ke whai hasia pa tau whemahino aki, he o kutātai taha whainga maketi, te naulava o mai ai whainga mariko ni ka te tautolu. Koe whaamuia e kautahani, na alava e pure anga ke nau si ala mai o tokon, ki e si kautautai. Kua mahino e tua e maketi ia pa mo e nau fie mau, kua mahino au pito ia. Koe toe ngaini, koe haa aki taua tonga, pia mihe poupou mo e tokon e tautai, te maulava o ngā whakataha, ke mau hangahi nau, ke tau o mai ake koloa o se ni. Pea ko swai he botano aki ia mo e kautautai, kai pehe ki he komiti kon koe a National Fishing Association a Tonga. Koe i ka ia ko lahi. Pea umooni e lau e motua une pehe, kua grow old ai ka ia i tahi. Kono hinga pe ungai ke iai hanau fe unga, pea whakaono poni ke tau lava o tautai mai aki, pe tau lava o mai ake koloa o se ni. Koe whaamuia pa moe kore, pia ki mautolu ai komiti, pa kai ke ngatai, ai kautaha koe ni. Ke tokoni mai mua ai pureanga, tokoni mai pa moe ngahi businessi ki, pa pefo ki he National Fishing Association, ke tau sio ka whainga whaunga te tau lava o ngāwe whakatahai, uhinga ka tau lava, o whakahoko mo whakakato, ai whakaamu ai maketi, ki he fu koroa maho inga koe ni kua tō mai. Ko ti maka pa te tau sio ke ngahi tau ki mua, kawen i he palapare malahi me tau whekuki mo ia. Ne lava pe e tautai, kai ki ai ha maketi ki lava o whakahuki ai. Koe ni ku o si o mai e whainga mariko ni maa tau tolu, e he maketi, pia ku o si whai e whakamooni, tohi ki ai, na whakakato i he wiku o si, pia i he wike ka hau, te usi lera toai ki Nusila, pia pehe ki a Isaac Tuyono, pia e mea ange ki ai tahine a salote ma mautaimi, ko e mau tautu whaosia pa moe maketi, ke whakaosia mea ko tape whakatohi. Pea kai ke ngatai, mo o atu e maho inga o ku whie maare koe ki ai maketi, ai koe maho inga ia o ku whie maare ki ai kautoutai ko o tongani. Ne whaere e mau ki whakataha e whakatani o whika ohi me ta whako ia, pea o ki ai e ongo whakawhiwhia lahe te mau tolu,
Uhinga ko mawa o ka tuunga o mau fe mare aki ki mau inga te mau silere at moia o fai hono whaka os. Ai area pau pe moe marketi ka whakakakato ai ngāue o whai atu kai amanaki koe ni. Mahalo koe ki poupou pe koe ki whakamaala peia o whekawaki pa mai ki kautaha vai koe ni e siua pa pehe ki he toenga o i tau tangata e hoata koe ni. Mahalo apito tua o whai ki ta. Malo apito o sea, so se fosime, ka koutuku e whainga maari e koe ni ki taha kautare kita, kori mua kakala, ke ni whai hatanaki, malo. Io, malo apito profesa e mga whainga maari e. Ka hufanga pe he ngai whakatapu koe, nei lavet ki ai sea kautaha, Pasifika Wave. O whikawak pe mo e Polokalama, pe mo e whotutu ngā aue, ko whai he Pasifika Wave, ki he waa e tau tai, pe ko ngā tai i he lorotonga ni. O ku iai pe hoka e tau tai, o pe ngahi e ria la lahi ko ki se lawe pe ki ai, me ko e ngahi e ria te fito e ni koe ku. Whai kia whakaukau a tangata tau tai, ai mene lawe kia sea, ko pupau ki ai marketi, pau, pia whalala anga. Ko no ua koe whihu i taha, o ku iai hakoloa whakanatula, e lawa ke awe ke marketi. O ku tari ai, o ku iai. Tau pehe koe whihu i pe kua haika. O ku iai e ika. Lawa whonu e kulo, hangi koe mene e lawa ke palofesa. Pe aku toe, ai whenga maari e koe ni, ki ano whenga atu ke whaihano export, ko hia pe koe whaekonomika whonua. Ai ko e ria koe ni ko ki whelawa ki ai koe tau tai, o whakomese arena e kalaspe ua, e kamata mai tau tai tonga ni. Ai ko e long line fishing ke he tuna, tunga long line fishing, ko waka una o tau ke he tuna. Ai ko whai ngai kai nia, o kuna takai pena tolu ia, i maamani, ko Pasifiki. No takai holo i he Pasifiki. Kaike, o koe ni tū koe ai, o koe whainga maari e, ke toho tau inasi ai. Ai koe takai ai ka koe ni, o kuna whialu aki holo pe, ko nea o pe ka whanua o toho nao whainga maari ai. Koe ni hao mai ki tonga ni, o kulawi he e ika koe ni tuna, koe potutahe e ni uho koe koho nau, potutahi mālolo anga, koe whitu enu kuna hori tei ki ai. Koe hae uhi ngā, koe ki ha mātā upe koe whangota i e whai. Whatata ki eni, i tonga ni ifisi, koe mātā o taha kilu, o kuna uriki tahe ahakotoa, ma mo whakafofua ngā ki ai. Koe hao koe ki tonga ni, lolo tonga ni, mātā upe whaafi. Koe tau sio ki ai, koe matawai vai a ngai ki whae sio ki ai. Ka pai lahe mātā ui tahe, e lahe ika ua mai. Kai koe mea ko tāna whika oa ki mo ika koe ni o takai holo peia i mamani ke tau whenga mo ke lava ke toho tau inasi me mea whakanatula koe ni ko whuaki mai e kiki tongani. Koe la e ki lawe noa, koe kalasi taha koe tau palu bottom fishing, pia o ku osmahino peia. O ku whaipe whangota ki ai, o teo e mātua, ka koe ki ha marketi. Koe marketi en ko whaihana whakapapau i. O kuto ia ibe mo whahinga kalasi e taha. O e whangota koe ki he palu. Koe whangota whao koe ni tau ngata ne fi. A nofa ika koe ni e waha atongani pia mo nusila. Koe whai sāwea ki ai, nei whai behe tau motu atonga hain o avik SPC. Koe ika koe koe pulu nose. Koe ika koe ni lau tani, lau toni e ne nofo tau potu tahi koe ni. I he ngahi ahoni, tau nofo tau tolu heni. Wholau mai ngai waka me i fisi. Aho ko toa pia whaangota hi po tahi koe ni o toa ika koe ni o na walu mo ia. O ku bimeke taki toni hongo fulu, pe ko whai lahi. Kaike, ko kulawe ki hei ka ki putaria ki whihu, pe kuia hai ka whiunga ki he kulo, pe atoe toe iyo. Ko e eria pe no wako loto ki ki lawe ki ai. Ko e toe koe mea ngā ui ki whakahoko aki hono o mai, a e whahinga makakolo, pe ko whakaloha whakara tuola kani miktahi ki uta. Ko e tue dai mini ko inasi ko tau laga whārotai. Me he tāku tau pe ko toni pe uafe, pe ko whia kōlawa ave ki muri. Ko hana o hinga, kai ke maha mea ngā huelere. Ko kolo ai kui tahi, ko whunga wake au mai ki wafu, kei
hu vai vai apit kai ke ko ngau area ua ka pau ilava ke tau me ne lava ke sia to ko ni mai por anga pa tau ngau fakata fanau nau ai u me ngau ko ya pe ho ko re vai ya e fi ho ko tak pe ho ko ngau anga ko ni ko ha mo anga ka o Malo bito korimoa ko faampe ke ange fainga mare ke ni ke to kon palestini ko ia ka taha o ka tautai atonga ko e tangata fare area tutuku atonga tisina fuko malo. Malo tu siwa pago faturo watu ki ngahi. Fata poto be fa fa ya te me he faleni. Ya da mo ke motoani ke kawa tu pe he po ki he ngawe ko en bo foto. Ko hui ko e ngawe whakatau tai. E kai o te lawe ke umea whakateknikare. Te lawe ke mea mahoinga take te au i e whakakau koe ni. Nā ku whare a lea, talo me ta hiwa walu whā. Nea ko pe on and off ka ko kei pipiki pe mea whakapoitikare au kea hone. Ko e whakamamahi lahi taha kia te au, ko e kai ke iai hapure anga e tokanga ke tau tai. Tu o fia ku malanga i wharepa ku mos mea e motoa ka kai whanua mo ho weiki. Ai kore ke wahei hasilini ke tau tai, he koe me aine mo ui ai whanua. Ko tau kere o whakanangata ia, ka tau ka whenga ke lahi production te tau whakonahi ka kai. Pea moe vai, pea moe ea. Koe natula koe o tongani koe ki motu, o ki tahi e kulahi ang area tau tori tahi usila. Whakatoha nau land mass. Aia koe no inga taha. Koe mea koto ton ke invest e whanua koe ni ko tahi. Whai ange paha ko mai ha kuonga, ke whai e liriu whapoitikare, ke la vai whakakau koe ni. Ke asia ke ai hangai whakakau fo hange koe ni. Ka ko ai pe mea ko whieto wangati ai. Koe pou pese te au. Ka koe li mai koe whika, e behe ni tola he kai lau. Hei, o koutu ke aim high. Li mau pe ai fua ke tō o lunga. Koe hui he koe me e lama whai ai hamea. Ka pā wahe toni e taha awhako ni ki calculation wawe hake pētai ni mi. Tau pē ke toni taha mano, malawa pē ia. Malawa pē e wakai ua furu topu, ke nanga whetuku mai e ika tatau o awe ki tua pure ana. Koe me umau i ngā ke whai hanga au e ki ai. Koe whia lahi ta aku, ko ngā koe tokoni bai steni au o kautou tai. Ke iai ha whaunga ngā au e lawai o mau ha mea ngā ue le rei ke tō tai. O tau mai tatu area, anu tāno kia kōri, a stoka koe ika, pa mo area ke whanga tai. Tau toi mau mo expertise, ka kai tonga nā pono te autahi lange, ka ofisi, nange nā pono te autahi. Ka koe wakai e wangi au i fisi. Ko tonga ni ki wakape whae long line. Koe mea ka uwhie mau i tonga ni, koe u facility scheme, o runga ke whaia e backing mo hafua ki mana wapuna, pea mo e waka ke ngawe ake kakai. Koe project koe ni, ko pea koe project maho inga ta haia. Pea ko kawa mo koutou tai he pou kakato ke mea koe ni ke whai mo whakahok. O mai e u waka ka ma o mai e ika. Ka inga tape he ika lava exporti, ka kuai mo ika ke kai e kakai tapang mo to e maa ange ika o kulava mao e kakai whanua. Tau si ilo e palpai ma kou tau iku ki ai. End of the day, si sino e kakai, puke kakai. Kakai pe ke tau invest tatori me tatonu ke mai i kakai whanua. Koe mea kou mau inga tai nimi ki a te au ia. Koe whakahoko ngā e koe ni ke whai mo kamata hamea. Kono inga, he lava e whakawako ni. Urak, ke iai ha market e open mai. Ia kakai ke nanga whakahoko, mau tolu koe tau tai, tu e pure anga ke finance. Ai e koe foi package show sai ki mo atu na mau whenga talo whenga mau mai ki tolu kilo mau vahe toko ta haua kai ke whe unga ia whie mau hasiri nia ki aku hongo fulu miliona o ka pati tau tala noa pe toi lahi ange ki e ngai fika koe ni pea oku malawa bea ho eki te rata whatata whaosi oku ilo e siana koe ni koe hina nai whakaori aki tala mai whie mau e whi tone taha mano hei nai tō e pea pala hina e whonuani kai ke lava market ko hame ko ke lava ai ko tama ka ko di manio i kai ma man falu fo pula ko me ko fi ma ka kai to dai tongani mai ha me ngawe mai ga ma fe tu mai ga tongani ko fi ko to la he ka tama ko ni ta te fi ka sibi mo ne ka ta ha ka ga me ko ta ko ni tanke fa ka economica ka ga mo ma autor wo ki ta mo sia
mo fenga e mea koe ni ke lau he malawa be ke whai. Ki au na ku he pange whalala ka mate tahaiwa fitu. Koe palangi na mau ka mate na ne whotu e whailea aim high. Kaha ko toa pe, aim high. Ngari kupe he tai malawa ni. Hey, do it. Nau ai e mea koe ni ke lawa. Pa e mai te au miliona ko ia. Lato ka toha tau whatongia pa mai masi ni o tauti tongani. Oua hawa kakai ke o whai investment ni pa nau wha na te sino alu. Kakai kasine to hen. I mea peko whaam ke wanga whamama whaatu. Ko mea whateki ni kare mo si mea e tu ofia ni wao lea he mea koe ni tau tai. Ka koeni pese te au mata. To hika te au mata. To ai bobo ke mea koe ni ke whao. Malo vito te sina pa ko tuku e whanga maari e whao si ki he kuhoa whakalere proklama koe ni. Ai sa ke tui ono pe koe e fuke sekeritari e kauta Pacific Wave pe toi kau e kau tare kita koe e tare kita ta whapanga. Malo vito ai sake. Malo vito profesa. Koe ulaki fuku profesa ko mahinga ia o whakawa e te toi whakaukau wha ekonomika koe ni koe whonu ai kulo. Ka koupe ke tānaka te mea koe ni, o mahinga fuke whonu ai kulo ke ua ika dada. Ko pau ke ika, o ke ki Westabolo, o ke ki Mississippi, Mera tau pea o hakahamu a data ai me ika. Paka taimi ko huai mea koe, o hu mea rewa i whakaukau koe o paanga, ke whai ake ai whakawhetongi. Paka taimi tāno koe i mahu inga koe ni upeheni. Whia mau hakulo paranisi, Paka taimi ko tau talanoa paranisi he kulo, whia mau hawhainga ngāwe, ke exporti, kai vilo e paanga lawe haka kai toko lahi. Ko tupe koe i tānake ko whai, ke ta tānake tulewa ke he kulo koe ni, koe kulo o mea kai paranisi, pea hu tonu mai ai e Pacifica Waves, pea mo e kaunsila koe ni e kau tautai, ke tau whengao e aki he vilo e fo i paanga e he whonua. Profesa, o kai fo i mea mahu inga au bita kalanga ngāwe. Koe ulu aki, ko maaketi o kuna whi ofu ofani, moano whakafufonga moano kakai. Ko whamaro heni kasime, ma e fo i mea ko ia. O mahu inga rewa i he MOU na e whakamuoni ai, o kai ngai fo i ki ai ko whaunge whamamawhani. Ko e pau ke o mai hareta of creativity ke Pacifica Waves. Honoua ko pau ke fixed price ki mua patau ki ave. Ko hono tolu o ku tuta whaaki ke tokoni e Pacifica Wave ke whakahoko e whakakaukau koen he whengao ake mo e pureanga mo e kautoutai ke whahoka. Tei fo i mea mau inga abu itawi ko whamalo en ke sea, whamalo ke tahine, pe ke akori me tuanga kautare kita. Ai whakamu o mua, ke oange whainga maari e tautai, ki se o tau kautoutai koe ni. Pako tui koe maka maireo e ahoni. Pako uhinga o taranoa mahu inga. Ma e make tia, ma wauka whainga whakata. Pako mawerewa e mau confident, hango ne lau ke mau whakata, ke peheni. Koe tala noa koe ki he waka e wanoa. Koe uhinga pena o koe ke lawai, he koe ke whakapapau i he pure angai, mo e pange. E lawa to tongi e taimi ko noa e koe kautoutai a pese te taha, ke taa aki. Koe aho nia, tau tāna tau te futone taha mano. Koe taimi ko whae whika ia. Koe ne mau pe price ia ko tonu, to tongi ne pese te fitu nima, kaurenti e pure anga, mai e waka ange tau tau, os peta e tape ua pe tolu lahi tau, os waka ia, ho koate mutu ai. Aia koe whi mea mahu inga ini e area ke whai ngā whakataha. Pako whamaro tu sime, pako mea mahu inga ia, ko tui ko mea e fia kau tau tai. Pea, ko whaambau i heni ke e sime, ke utana ki te whakamaro ko ini. O ko whi whakamaro heni ki he egnistaba anga. Na mea ma egnistaba anga tei, ko mou tolu. Ke whai kia tala noa ko ia henaneanga o tuaki ai floating e bond, ko hongo full miliona ke he tautai hongo full miliona ke ngowe. Ka koutui koe mea koe nutau ngai whakataha ki ai, koe mea ne lawa o whai e whi mea ko ia. Peka taha e whakangu mau popua tupe ke kaunsila, e Tony Pasten, ta whatawange koe tautai koe ni ai hawaka kamatatai ngāwe, pea kamata e tau ngai mo ni ihi koe kuna kau mai, e aule ngāwe o lahi. Whamunoa pe tei, koe mea ko amata koe waka tahanima pe fia koe ko haia, whanau ke whika na ke umei koe waka uange au. E ose tahanima, e alo tolu noa, patau ngā ngāwe pe hatoi pe,
Ka koe whika te ha maa ke lahi kumau mai koe ni koe kumau. Pere mai mo sea, mo tahine. Koe maa ke te saina. Paka te hamano ia koe koe ka mai tātu aki peia. Ai u tau se toke ka u ka tonu, ai mea koe ni. Tupu me tamatou tai, lawa to tongu me wheret, ongo e tamasiaina une whakatau, lawa ka atoa tau e proses ka win. Tau tui tau toi tu uloa, pa tolonga me. Ko whamalo atu ki a sime, malo ni mau taimi, professor whamalo atu ki mau taimi proklama, whamalo ka te isi na peke ni tawhaki, whamalo heni ki a komunistana e whai tau tala noa moia, whamalo heni au poupou, pehe whaka sami waipuru, whamalo atu ki a tivakano, pene whai pehe minaki, whehe whamalo ki ampastoa me isiaina, si amerie, whamalo heni ki a Clive Edward, Mr. Alao, pehe ki a Sengstar Saurala, fi api na whenga mai peke mau whakataka, tu kaka te sou, pe tola hepe me kau CEO, me kakai tu kai preanga. Whamalo atu ka te koe pe motei, pehe ki kau tau tai na tau whataka ni, pehe koe proklama professor, whenga maari koe ni tau ma. Pe wana ngāle tala noa koe ni ki tau loto aki peia. Iyo, na whae tau tai i tai ka areri, pe na e kau ako. Ko po tai koe ni na pehe, ke haikaya. Ke taimi na haa mai iki, na ulaunga, pe na ni wholofola. Au be ke matau, pe na whono e kupenga, pe lahe ika na e mau. Ka whakatawanga be ke tau langa ngau, e kawai pe iko sisu klaisi, pe ta whaam ke hola tau tau tai. Malo au pita. Malo pita o Isake, pe ko at whao se whamalo la, ki a ki mo tol ko tō pe koen, ko mo mea mai ke tau polo kalama, mo whao ko ngai whakaukau ko ni. Ko atu pe ai whamalo a whangatu ko ni ki he kau sponsor, ki he Meri Loan and Finance, pe me whanga pilo revu, Royco Amalgamated and Metron Shipping, pe me Kolofo O, Puloka Construction, pe me Mawhanga, Isake Tuyono and Associates Accountancy Services and Tax Agent, pe me whanga pilo revu, pe he ki 5-star group of companies, me have loto, pe me nau te whakwha finances, travel agency, car dealership, construction, pe me food catering. O whalai atu malo mo mea mai ka mo mea. Oiha mea inga tawe, siualo au e maope. Oiha mea inga tawe, siualo au e maope.